ubu bwoko bushimisha iminwa gusa ariko imitima iri kure y'Imana, ubu bwoko bwitwaza Bibiliya kugira ngo buze kuronka ibindi bintu, umuntu akaba ashingirwa intahe, niko mu Kirundi bavuga, atangirwa ubuhamya ko ari umuntu w'Imana. Bavuga bati nyamara uriya musore niwe wateye inda uriya mukobwa, bati reka ntabwo yabishobora. Bivuze ngo icyo kintu uvugira Uwiteka ubusa. Amategeko y'Imana aragutse cyane, imico y'Imana igaragarira mu mategeko yayo. Ntabwo Imana ikunda indyarya, abantu bambaye umwambaro w'intama ariko imbere ari amasega, niko Kristo abivuga. Abo bantu bose baratukisha izina ry'Uwiteka, bavugira izina ry'Uwiteka mu busa. Uwiteka agawa ku bwabo. Ndetse amagambo yanditse mu byanditswe byera avuga ngo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani kubera imico yacu, kubera twebwe. Icyo ngicyo ni icyaha, kandi icyaha kigaragara mu mategeko y'Imana 10 mu buryo bw'umwihariko itegeko rya 3 turi gusuzuma. Ndagira ngo twongeye gukuza ibitekerezo gatoya. Turabona abanyamadini bamwe ndetse bitirirwa Kristo, bitwa abakristo, ariko bagize abantu bashyira hejuru, bakumva bafite kwera kudasanzwe, bakumva bafite kwera kw'Imana, ndetse bakita n'amazina y'Imana. Nabuze nshaka isomo Kristo yavuze, iyi Bibiliya ni nshyashya ntabwo nabashije guhita ndibona, ariko muri Bibiliya yanjye yindi rirasurinye rivuga ngo ntimukagire undi mwitaso. Ntimukagire undi mwitaso. Data. Yego. Kuko data ari umwe. Yego. Ari uwo mu ijuru. None abantu bagerageza kwita abandi base. Tukumva ngo bamwe bitwa papa, abandi bakitwa ba monseigneur. Mbese iri tegeko rirabareba cyangwa ntabwo ribareba? Murakoze. Icyo cyubahiro cyari guhabwa Imana, yacyatse Imana yakigize, none agatoza nabo bantu kumuha icyo cyubahiro. Muvandimwe Ismael yadusobanuriye ubugari cyangwa se uburebure, ingano nabuze Ikirundi nyacyo batubwiye gute, ubwaguke bw'itegeko rya 3, yuko ribuza umuntu wese kuvugira ubusa izina ry'Uwiteka, kuko itegeko ari izina ry'icyubahiro. Nkuko tutabasha kuvuga ababyeyi bacu ngo tuvuga abakomeye bo mu isi mu mazina yabo, tubahamagara uko twiboneye, niko izina ry'Uwiteka dukwiye kuryubaha. Icyo ni cyambere yatubwiye. Yongeye kutwibutsa yuko kuba twambaye umwambaro w'idini, tugakoresha ayo mahirwe dufite yuko tuzwiho ubunyangamugayo mu gukora ikibi tutabasha gukekwaho, ku buryo abantu bashobora kutwibeshyaho ko turi abantu b'Imana nyamara turi amasega wo kuba intama za Yesu. Icyo nacyo ari ukugayisha izina ry'Uwiteka. Uburyo bwa 3 atubwiye yuko n'ababandi biyemeje gusimbura Kristo, babandi bashaka icyubahiro cya Yesu, yuko icyubahiro gikwiriye Yesu tukibaha, bakiyita amazina papa, musenyeri n'ibindi, nawe ari ugukurikira inzira itariyo, kuko Kristo avuze ngo nimukagire undi muntu wese mwitaso. Ibyo byose byerekanye kwaguka ku itegeko rya 3, kandi abarikomeza nibo bari mu rugamba, bari mu ruhande rwa Yesu, urugamba rw'ikibi hamwe n'icyiza turiho uyu munsi. Imana ishoboza abadutega amatwi cyane kugira ngo murusheho kwagura ibitekerezo byanyu, kandi ngo Imana ibashoboze kugendera mu bushake bwayo, harimo no gukomeza itegeko rya 3. Amen. Nibaza ngo mbese kwicira itegeko cyangwa se kunyuranya n'iri tegeko bifite ayahe mashusho, abantu babikora mu buhe buryo? Maze kubona ibisubizo mu byo uvuze nka 2. Icyambere ni ukurahira Imana nyine, kwa kundi umuntu atambutse Yesu we, kwa kundi abajijwe ikibazo ni ukuri kw'Imana n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko uzanyemo ikindi kintu ngira ngo uze kugarukaho, uvuga uti na wa muntu utwara Bibiliya, mu magambo yanjye nawe ngo wambaye umwambaro w'idini, uko ari umukristo, yuko agenda yibombaritse, uwo muntu akaba bikoresha kugira ngo agere ku kibi mu manyanga, yambaye ya shusho yuko ibyo bintu atabasha kubikora, uwo nawe avugira ubusa izina ry'Uwiteka. Avugira ubusa izina ry'Uwiteka. Nico gituma dusome muri Mariko igice c'7 umurongo w'7, kuko ibintu byose Yesu yarabiteganije. Mariko
igice cy'indwi umurongo w'indwi haragira hati n'umunani bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari by'ibyagezwe n'abantu icyo Imana yageze murakireka ngo mwumire ku migenzo mwabwirijwe n'abantu kandi ati nkako mwagize neza gukengera icyagezwe cy'Imana ngo muziririze imigenzo yayo. Bivuze ngo hariho abantu basenga ariko bagasengera ubusa, baba bafite Bibiliya kandi yongeye kuvuga Yesu ngo bavuga ngo Yesu Yesu si wazoraga ubwami kireka bakora ibyo data mu ijuru agomba. Bivuze ngo abantu benshi uyu munsi nakubwiye ko Bibiliya bayigize urucuruzo kugira ngo bagere ku byo bipfuza. Nuvuga ngo twabonye ko hari abavuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa, hariho n'ababikoresha mu mafuti yabo, hariho n'ababikoresha kugira ngo bagere ku nyungu. Abantu benshi rero ugira gutyo ugasanga nk'ubu ku isi hari amadini agera hafi ku 3,000 yose avuga ngo Yesu Yesu. Kandi Paulo yarandikiye Abanyefeso igice cya 4 uhereye ku murongo wa mbere ngo hari Imana imwe, umwami umwe, no gusenga kumwe, n'umubatizo umwe. None umuntu akaza akoresha Bibiliya ariko adashaka kugenda nk'uko Yesu yagenze. Uyu nawe agakoresha Bibiliya kandi akagenda yitonze, ugasanga araramutsa abantu buhoro buhoro, akabigisha ko akwiye kubaha Imana ariko ashaka kubasoroma nk'ivy'umubiri. None akabwira ati mutanga amafaranga mukora ibi nibi kugira ngo agere ku byo yifuza. Ubwo n'urudandaza bari korakora. Bivuze ngo nubwo ubona yicishije bugufi ugasanga arakuramutsa yicishije bugufi, hariho n'abahindura mbere amajwi ugasanga baritoje kuyavuga kugira ngo uburyarya bwabo butume begeranya umutungo w'abantu. Ariko Imana ubundi ni Imana sinzi uko nabivuga, ni Imana ishaka ko tuyubaha umutima wacu ukawuhereza hanyuma ukerekana ko ibyo uvuga n'ibyo ukora bijanye. Niba Imana yaravuze ati nk'akarorero ntugave kuvuza izina ry'Imana ku by'ubusabusa, wabisoma ukiyubara iryo zina atari ku munwa gusa ahubwo n'umutima wari wahaye Kristo. Yavuga ntugagira izindi Imana mbangikanya ukabivuga kandi ukanabikora, kuko abantu benshi usanga bafise ibigirwamana ku buryo babizi cyangwa batabizi. Yavuga ati wibuke kuziriza umunsi w'isabato, ukamenya uti ni Imana yabivuze, none ugasaba iyo Mana nyene ngo iguhe ubushobozi buciye kuri mwe muyera kugira ngo ushyire mu ngiro. Ubwo rero bikareka kuba urudandaza, kuko hari abantu benshi unabakuye ku mushahara batasubira gutwara Bibiliya. Iri somo umaze kudusomera umurongo ubanza wa 6 mu gice Mariko igice cya 6 igice cy'indwi umurongo wa 6 habanje kuvuga ngo Yesaya hanuye ibyanyu neza mwandyaryammwe nkuko byanditswe ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo indi kure, bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ubu bwoko bushimisha iminwa gusa ariko imitima iri kure y'Imana. Ubu bwoko bwitwaza Bibiliya kugira ngo buje kuronka ibindi bintu, umuntu akaba ashingirwa intahe, niko mu Kirundi bavuga, atangirwa ubuhamya ko ari umuntu w'Imana. Bavuga bati nyamara uriya musore niwe wateye induriya mu mukobwa, bati reka ntabwo yabishobora. Bivuze ngo icyo kintu uvugira Uwiteka ubusa. Ndumva aricyo umusore ashobora kuba ari umuririmbyi, ashobora kuba ari umuvuga butumwa nkuko tuko turavuga ijambo ry'Imana, ashobora kuba afisi ibintu binyuranye arangura mu ishengero. Mugabo noneho kubera icyo cyubahiro cyiwe bamubona ko akumva yuko ibyo bihagije, noneho kugira ngo abe yo maramazwa nuko icyo cyaha kimonetse kandi yaragikoze. Imana twabonye kwiba hose irebera hose cyari mwe yaramubonye, noneho agashaka kwigaragaza imbere y'abantu nk'utunganye cyangwa yarasanzwe ari pastor afite umushahara hembwa, noneho akavuga ati ibarajyo bariguye kuko ndamutse mvuze ibi biramutse bingaragaye ko noba mu Kirundi bavuga ngo ubufu bwanje bwo babumenetse. Noneho akarahira pe, hari nabo baza bahana Bibiliya bakamubwira ati rahira imbere y'Imana, akarahira akemanga akiyumvira ko ibyo bizohereraho ngo ibyo murabikora. Imana biga kuvuga ngo ibyo murabikora ngaceceka mukibwira nkuhanye namwe, kuko Imana ibona byose niko twabonye ko ari iri ku ntanga ibona ibyo kumwisho kandi kumwishikabona ibyo ku ntanga. Igihe kigiye kugera ahabo bose batetereje izina ry'Imana bazobyerekwa no kumugaragara. Murakoze cyane kuri iki kintu, ngira ngo abantu benshi ntabwo bajya babitekereza ubugari bw'amategeko y'Imana, ariko hari ikindi ntekereza. Ngira ngo iyo uvuze ubugari abarundi ushaka kumva ubugari bari, ariko n'ubwaguke bw'amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana aragutse cyane. Imico y'Imana igaragarira mu mategeko yayo.
ntabwo Imana ikunda indyarya abantu bambaye umwambaro w'intama ariko imbere ari amasega niko Kristo abivuga abo bantu rwose baratukisha izina ry'Uwiteka bavugira izina ry'Uwiteka mu busa Uwiteka agawa ku bwabo ndetse amagambo yanditse mu byanditswe byera avuga ngo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani kubera imico yacu kubera twebwe icyo ngicyo ni icyaha kandi icyaha kigaragara mu mategeko y'Imana 10 mu buryo bw'umwihariko itegeko rya 3 turi gusuzuma ndagira ngo twongeye gukuza ibitekerezo gatoya turabona abanyamadini bamwe ndetse bitirirwa Kristo bitwa abakristo ariko bagize abantu bashyira hejuru bakumva bafite kwera kudasanzwe bakumva bafite kwera kw'Imana ndetse bakita n'amazina y'Imana nabuze nshaka isomo Kristo yavuze iyi Bibiliya ni nshyashya ntabwo nabashije guhita ndibona ariko muri Bibiliya yanjye yindi rirasurinye rivuga ngo ntimukagire undi mwitaso ntimukagire undi mwitaso data yego kuko data ari umwe yego ari uwo mu ijuru none abantu bagerageza kwita abandi base tukumva ngo bamwe bitwa papa abandi bakitwa ba monseigneur mbese iri tegeko rirabareba cyangwa ntabwo ribareba murakoze ngira ngo ayo majambo muvuze ari muri Matayo 23 ndakeka aha ku murongo w'9 yego Matayo 23 kuko iyo tuvuze ikintu utagisomye ari abantu biyumvira ko ahari twaba tugihimbye yego murongo w'9 kandi ntimukite umuntu wo mu isi data kuko sari umwe ari wo mu ijuru amen nivyo hariho abari mu cyimbo cy'Imana yarabivuze abavyeyi batubyaye kuko yaranavuze ngo ntimukabasuzugure ariko yaba waruhereye ku murongo wa 8 umurongo wa 8 haragera ati none ntimukitwe rabi kuko umwigisha wanyu ari umwe namwe mwese murabavukana amen twebwe rero turabavukana harabusanga babita ba monsenyeri harabusanga babita ba papa noneho ugasanga umuntu baramwita papa ahubwo atana umugore yigeze azana kandi umwana yabyaye nibura ngo mwitirirwe none papa bisobanuye data data mu gihe Yesu avuga ati ntakagira undi muntu mwita so twebwe batubyaye mu buryo bw'umubiri tubita ba data ko batuye mu mubiri ariko iyo tugeze mu mpwemu na ba data batubyaye mu mubiri ntibakiri ba data ahubwo bavuze ngo turabavukana noneho data n'umwe n'uwa hehe n'uwo mu ijuru aya magambo ni Kristo uri kuvuga iby'abanyamadini hano havugwaga abanditsi n'abafarisayo nuko ngo bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu ndi gusoma umurongo wa 4 ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe n'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura bakongera inshunda z'imyenda yabo kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi no kuramukirizwa mu maguriro no kwitwa n'abantu rabi bisobanuye mwigisha maze Yesu atanga amabwiriza ku bantu b'Imana abakozi b'Imana bakorana nawe intumwa agiye gutuma umurongo wa 8 ariko mwebweho ntimuzitwe rabi kuko umwigisha wanyu ari umwe namwe mwese muri abavandimwe amen kandi ntimukagira umuntu wo mwisi yose mwita data kuko so ari umwe ari uwo mu ijuru kandi ntimuzitwa bakuru kuko umukuru wanyu ari umwe ari Kristo amen amagambo arakomeye nukuvuga rero nukuvuga ngo wari kuravuga ati amajambo arakomeye ahubwo ongera usubiremo ngo arakomeye kuko Imana yari izi ko hari abantu nakubwiye ati umuntu akiyita data se w'abantu bose nta n'umugore agira ngo avuge ngo yarabyaye noneho akavuga ngo ni se w'abantu bose cyangwa akitanye n'ubutungane noneho bavuze ngo umwigisha wacu ni Kristo abandi turahugurana turigishanya n'abavandimwe noneho rero batubwiye rero Bibiliya Yesu atubwiye yuko dukwiye gushyira imbere Imana yonyene abandi bo mu isi barapfa abandi bo mu isi birabananira birabayobera ariko rero yari yabihanuye ati nimwabona ibyo bishitse muze mumenya ahubwo ko imeruka igeze kuko yavyandikiye Abitesalonike igice cya wa 2 Abitesalonike aravuga ngo hazaboneka umuntu azokwita ngo ni Imana yiyite se w'abantu bose azokwicara mu rusengero rwiwe maze yirekane ariko kandi twebwe icyo yadusabye ngira ngo kumbure tumaze dusoma iryo Abitesalonike
igice cya kabiri uwa kabiri rwa Bitesalonike n'ubundi igice cya kabiri haragira hati umurongo wa 3 ntihakagira umuntu abahenda mu buryo na bumwe kuko utazoza kwakureka Imana kutabanje kuboneka kandi wa muntu humugararije atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka umugwanizi yishira hejuru y'ikitwa Imana cyose cyangwa isengwa cyose nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yerekane ngo ni Imana. Ubwo rero yiteye amazina ba bishope ba monseigneur ubundi uvuze monseigneur uvuze ngo uwo muntu mubwiye ngo ngura umwami wanje none umubwiye ngo data uvuze ngo ni Imana yo mwijuru kandi Yesu yarabitubujije. Rero ni iki gituma rero dukwiye gutahura none abantu kugira ngo bakore ibyo nuko banza kugwanya amajambo Imana yavuze bakayashyira ku ruhande aricyo gituma bavuga ngo amategeko yaravuyeho cyane bakavuga ngo bira ntigifite agaciro kugira ngo babone rero ko bashaka ya myanya ngo bikururire inyungu zo kwisi zose. Ni nacyo gituma rero bagiye kurondera ingene bikubira ko abantu bose kugira ngo bashire amategeko yabagwanya y'iki ay'Imana. Uyu munsi rero barakubwira ngo amategeko y'Imana yaravuyeho ariko ugasanga ku isi hari amategeko agera ku miliyoni 35 abantu bashiraho kugira ngo barebe ingene bayobora isi ariko byabananiye kandi isi yategeza kuyobora n'amategeko 10 gusa twakira Kristo ibyo bintu bikagenda neza. Rero hari yadusomye mu byashuri Yohana igice cya 14 duhere ku murongo wa 6 tukagera no ku murongo w'indwi haranditse hazi kandi mbona umumarayika wundi aguruka yatiriye ijuru afise ubutware bwiza butazoshira bwo kubarira baba ku isi n'amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe Imana. Kuyubaha rero no kumenya agaciro kayo hanyuma muyihimbaze kuko yaravuze amajambo abiri ngo avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe Imana hanyuma muyihimbaze. Kuyubaha rero no kumenya umwanya wayo ubutware bwayo bugarukira ubushobozi bwayo kuyihimbaza none guhimba nuvuga ngo ndamutse mu kirundi mvuze kuguhimbaza nuvuga ngo nkora ibyo ugomba iyo nkoze ibyo ugomba banaguhimbaje. None Yohana avuze ngo mwubahe Imana kandi muyihimbaze. Tumaze kuyubaha tukayihimbaza tuzoba twagenze uko igomba tuzoba twakoze ibyo igomba tuzoba twambaye uko igomba tuzoba twariye uko igomba nuvuga ngo ya mategeko yose tuzoshanga twayasize mu ngiro. Nicyo gituma avuze ngo mwubahe Imana kandi muyihimbaze kuko igihe cy'amateka yayo gishitse nuvuga ngo amateka n'urubanza urubanza ruzoba ruhagarariye ku mategeko. Uramutse uvuze ngo Imana ngo izoza guca urubanza hamukavuga amategeko yaravuyeho ubundi mu gifaransa ni nkuko twavuga contradiction ubuvuze uba ni nk'ikinyuranyo nta rubanza go batamategeko ahari. Ubuvuze ngo Yesu ntazogaruka nta n'urubanza ruzobaho nta n'imperuka izobaho ariko niba twemera ko Imana izobaho Yesu azogaruka nuvuga ngo hari urubanza hari n'amategeko. Rero nicyo cyatuma ngo mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cy'amateka yayo gishitse musenge yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'amasoko y'amazi. Twakira ijambo ry'Imana kugira ngo kumbure dusobanure amajambo. Reka dusome mu Migani igice 8 mu Migani igice 8 turasoma ku murongo wa 13 havuga ngo hano bavuze ngo mwubahe Imana muyihimbaze mu byashuri Yohana 14 umurongo w'indwi. None rero kubaha Imana ni iki? Turasoma mu Migani igice 8 umurongo wa 13 haravuga ngo kubaha Imana niko kwanka ikibi ubwibone n'amanyama n'inzira y'ikibi n'akanwa k'ibidadi ndavyanga. Mu kwanka ikibi rero kugira ngo umenye ikibi cyaricyo ukibwirwa n'amategeko y'Imana. Kubaha Imana kubaha Uhoraho no kwanka ikibi kuko niba hari itegeko rivuga ngo ntugasambane nuvuga ngo ikibi no kunyuranya naryo ubundi cyaha no kwimika Satani mu mutima none Satani agasigara akoresha ibyo yigombeye. Nicyo gituma rero dukwiye kwakira Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwacu kugira ngo aduhe ya mategeko kuyakurikiza aduhe umutima mushe. Ibikumbure kugira ngo tubisobanure neza turesoma muri Ezekiel 3:6 umurongo wa 25 umurongo wa 25 haragira hati kandi nzobamija kwa amazi meza mushira imbyiro. Uyo nuhora havuga ushobora no gusoma mu Baheburayo igice cya 10 ku murongo wa 22 kandi nzobamiza kwa amazi meza mushira imbyiro nzoboza imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose kandi nzobaha umutima musha mbashiremo impwemu musha. Kubera ikimana zoduha umutima musha n'imwemu musha iyo ni impwemu yera w'Imana. Ngo nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu mbaho umutima woroshe nk'inyama kandi nzobashiramwo mpwemu wanje
ndabagendeshereze mu byagezwe byanje namwe muzokwitondera amabwirizwa yanje muyashitse. Haleluya. Abantu rero baza bitwaza amasomo avuga ngo ngo amategeko yaravuyeho cyane ngo isezerano risha ryakuye rya kera. Ibi tushobora no kubisoma muri Yeremiya igice cya 31 kugira ngo turabi itegeko risha cyangwa isezerano risha icyo bishatse kuvuga. Yeremiya aravuga muri Yeremiya 31 umurongo wa 31 nyene akavuga ati iminsi igirize nije uhoraho mbivuze aho nzosezerana isezerano risha n'umuryango w'Abisirayeli n'umuryango wa Yuda. Twumvira isezerano risha ridahwanye n'isezerano nasezeranye n'abasokuruza ku munsi nabafata ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Kandi iryo sezerano nyene bararyishe naho narishebuja muri kahise kubera ko biyumviye ngo bazobikurikiza Abisirayeli ntibavuge ngo Kristo ni ubishobora nije uhoraho mbivuze ariko iri niryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi nije uhoraho mbivuze nzoshira ibyagezwe byanje imbere muri bo. Mbere byara amategeko yanditse ku mabuye cyane ku bitabo none havuze ngo aho kurikura ahubwo azarikura hanze arishira imbere muri twebwe. No mu mitima yacu niho nzobyandika nanje nzobabera Imana nabo bazombera abantu banje. Yesu ashimwe. Ngo ibyagezwe noneho azobikura ku mpapuro abikure ku mabuye abishire mu mitima yacu. Nicyo gituma yavuze ngo nzobaha umutima mushi. Noneho mu Baheburayo 10:22 Abaheburayo 10 umurongo wa 22 10 umurongo wa 22 komeza ukurikire Asaheli. 10:22 haragira hati twegereze dufise imitima y'ukuri. Amen. Twegereze twizeye atamazinda imitima yacu icucagiwe ngo ivanwemwo ibitwagiriza bibi imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Haleluya. Ahari baje ya majambo twabonye muri Ezekiel noneho ngo twuhagijwe amazi meza tudafite ibibi dufite imitima misha kugira ngo noneho dushobore kugendera mu byagezwe by'Imana. Ubundi Imana iguha umutima kugira ngo noneho ushobore kugendera mu byagezwe byayo. Abamuziga kwibyo noneho bariyeza ko nawe ari uwera. Haleluya. Noneho muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10 bakavuga ngo wanditse ngo ntugasambane ni bavuze ngo ntukibe. Nuko rero utasambana ariko ukiba uzobucuma ibyagezwe byose. Uyu ni Yakobo noneho ni mu isezerano rishasha atweretse yuko ayo mategeko y'Imana kiri ko arakora gusumba ikindi gihe cyose twigeze twiyumvira ko agira gute. Niba rero twaravuga muri Yakobo twaravuga ngo mu isezerano rya kera none se Yakobo nawe no mu isezerano rya kera. Abaheburayo no mu isezerano rya kera ushobora no kujya mu Baheburayo igice cya 4 ukabona none ahubwo ko tuzohabwa uburuhukiro mu mitima yacu ariho tuzoshobora kugendera mu byagezwe by'uhoraho. Yesu ashimwe. Uretse na Yakobo kandi amagambo maze gusoma mu byashu igice cya 14 umurongo wa 7 twanga ngo mubahe Imana muyihimbaze maze ukajya kuduha definition ubusobanuro bwo kubaha Imana mu Migani igice cya 8 umurongo wa 13 ko kubaha Uwiteka ari ukwanga ikibi. Maze kandi twabona amasezerano y'Imana isezerano rishya riteganya yuko uwo mutima wanga ikibi tuzahabwa n'Imana imaze kuhagira imaze no kwandika amategeko yayo mu mutima wacu bivuze ngo n'ubushake bw'Imana yuko twumvira amategeko yayo kubera ko amategeko yayo niyo agaragaza ikibi. Niko Paulo yabibwiye Abaroma ati ntabwo mba naramenye ikibi cyari cyo nayo ntakibwirwa n'amategeko. Ibyo ndumva byumvikana ku bantu b'Imana. Usomye noneho igituma rero abantu bagwanya amategeko y'Imana bakanakubwira ko yavuyeho. Ibi tubisanga mu byashiro hano igice cya 12 umurongo wa 17. Mu byashiro hano igice cya 12 umurongo wa 17 haragira hati icyo gisata ari cyo Satani kigirira wa mugore inzigo nuvuga ngo abizera bipfuza kwakira Kristo ngo bari bagendesha mu byageze byiwe kugira ngo kirigira ngo kigwanya abo mu byaro gwe basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafite ibishingira Yesu ntaye. Bivuze ngo intambara ya nyuma rero ishingiye kubazwa baremeye kwakira umutima w'Imana bakagendeshwa namwe mu w'Imana none bakagenda amategeko y'Imana. Hari abandi rero bazo baragwanije amategeko y'Imana bakagwanya ibwirizwa ry'Imana none bakavuga ngo yaravuyeho. None ho bavuze ngo ico gisata ari cyo Satani kigira wa mugore inzigo kirigira ngo kigwanya abo mu byaro gwe basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafite ibishingira Yesu intaye. Niyo ntambara ya nyuma. Nico gituma n'abanyamadini benshi bariko barakora ico bita ecumenisme ifatanya mu rufatanye rw'amadini kugira ngo ahubwo noneho
batangire guhenda abayoboke babo yuko amategeko y'Imana yagize gute yavuyeho kugira ngo bagere ku cyo bipfuza mu gutegeka isi bavuga amategeko y'Imana yavuyeho bishirira hayabo. Ayo mategeko y'Imana rero ayo bashiraho agwanya y'Imana, burya nicyo cyatumye na Satani ava mu ijuru kuko yarananiwe amategeko y'Imana. Noneho twabonye ngo mu byesho Yohana igice cya 12 nyene umurongo w'icenda ngo cya gisatu cy'amahero kirakorogwa nico yanzoka ya mbere yitwa mugwanizi, irindi ni Satani nico kizimiza abari ku isi bose, gikororwa ku isi amarika bacu bakoronwa naco. Noneho humvikana mu ijuru ngo ni munezero mu majuru mwe ibara ribonywe n'isi. Nta kindi rero nuko Satani yananiwe n'amategeko y'Imana agakorogwa. Uyu munsi rero arazi mu ijuru ko haryoshe, arazi n'amategeko y'Imana uko ameze. Uyu munsi rero ahenda abantu ngo bice amategeko y'Imana bazorimburanwe nabo. Nico gituma rero ariko araca mu banyamadini benshi bishakira indamu canke inyungu kugira ngo babwira abantu ko amategeko y'Imana yagize gute yavuyeho kugira ngo bakoranirize ku munsi uhambaye w'Uwiteka. Uwiteka rero canke uhoraho nibwo azohaguruka kugira ngo yongere yerekane ko amategeko y'Imana atigeze avaho. Yesu ashimwe. Amen. Utubwiye amagambo akomeye cyane, amagambo yerekana urugamba rukomeye, intambara ikomeye hagati ya Kristo na Satani. Satani arwanya amategeko y'Imana kandi ugaragaje ko abantu bazarwana iyo ntambara mu minsi iheruka. Umaze gusoma ubuhanuzi bwo mu byashu gice cya 12 umurongo wa 17 yuko abo bantu bibaranga ari bibiri, nabakomeza amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Muri aka kanya turi kurebya ayo mategeko, itegeko turiho ni itegeko rya gatatu. Abakomeza itegeko rya gatatu naryo ririmo amategeko y'Imana, harimo n'itegeko rya gatatu. Abo nibo bari mu ruhande rw'Imana. Amen. Mu rugamba ruri hagati ya Kristo na Satani uyu munsi. Abaduteza amatwi turabifuriza kuba mu ruhande rw'Imana. Amen. Mwishimira gukomeza amategeko y'Imana. Muvandimwe Ismael yadusobanuriye ubugari cyangwa se uburebure, ingano nabuze ikirundi nyacyo batubwiye gute ubwaguke bw'itegeko rya gatatu, yuko ribuza umuntu wese kuvugira ubusa izina ry'Uwiteka kuko itegeko ari izina ry'icyubahiro. Nkuko tutabasha kuvuga ababyeyi bacu ngo tuvuga abakomeye bo mu isi mu mazina yabo, tubahamagara uko twiboneye, niko izina ry'Uwiteka dukwiye kuryubaha. Cyo ni cyambere yatubwiye. Yongeye kutwibutsa yuko kuba twambaye umwambaro w'idini tugakoresha ayo mahirwe dufite yuko tuzwiho ubunyangamugayo mu gukora ikibi tutabasha gukekwaho, ku buryo abantu bashobora kutwibeshya ko turi abantu b'Imana nyamara turi amasega wo kuba intama za Yesu. Icyo nacyo ari ukugayisha izina ry'Uwiteka. Uburyo bwa gatatu atubwiye yuko n'ababandi biyemeje gusimbura Kristo, babandi bashaka icyubahiro cya Yesu, yuko icyubahiro gikuriye Yesu tukibaha, bakiyita amazina papa, musenyeri n'ibindi, nawe ari ugukurikira inzira itariyo, kuko Kristo avuze ngo nimukagire undi muntu wese mwitaso. Ibyo byose byerekanye kwaguka kw'itegeko rya gatatu, kandi abarikomeza nibo bari mu rugamba, bari mu ruhande rwa Yesu, mu rugamba rw'ikibi hamwe n'icyiza ruriho uyu munsi. Imana ishoboza abadutega amatwi cyane kugira ngo murusheho kwagura ibitekerezo byanyu, kandi ngo Imana ibashoboze kugendera mu bushake bwayo, harimo no gukomeza iri tegeko rya gatatu. Amen. Ikibazo cya nyuma mbere yuko dusoza, nakwibaza nti mbese nirihe shyano ryagwiriye isi kubira itegeko ritarumviwe? Ese nayahe mahirwe ku bantu b'Imana kuba bakumvira itegeko, cyangwa se abumvira itegeko baronsemo ayahe mahirwe? Murakoze cyane. Bwa mbere dusubiye inyuma mu byashu Yohana 12 twabonye ko isi yagushije ishano, kuko Satani yayimanukiye afite umujinya mwinshi mu byashu Yohana igice cya 12. Noneho tubona ngo kuko azi ko afite igihe gito. Ubundi bwa mbere mu ijuru Satani yananiwe kubahiriza aya mategeko, arakorowe. Noneho aje kwigarurira isi. Noneho Yesu atangaje ngo isigushije ishano. Nuvuga ngo kumenya iri tegeko, ntugapfe kuvuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa. Mbere ntukagira izindi mana mbangikanye ko twabonye ku itegeko rya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu, mbere nuko amategeko abandanye. Noneho rero isi yagushije ishano kuko bwa mbere ho icyubahiro cyaratakaye. Uyu munsi abantu bishakira icyubahiro. Umuntu nicyo gituma ubu hari intambara, kuko abantu bapfa icyubahiro, bagapfa ubugabo, bagapfa amashuri. Noneho umuntu yaba afite amashuri akumva yuko atotegekwa n'umuntu arusha amashuri. Ubundi umutegetsi umwe yaravuze ngo ikiro kimwe cy'amahirwe
kiruta ibiro 10 by'ubwenge. Yego. Uyu munsi rero usanga abantu benshi basuzugurana. Nico gituma ubona uba leta hangayitse. Ubundi y'abantu bakurikiza amategeko y'Imana cyane cyane aya tukubaha Imana n'abadukuriye twobubaha. Ushatse kuvuga yuko nkuko Kristo yavuze ati mwe mujye mwitwa abavandimwe aho kwitwa abarabi, kuba hari abantu baharaniye kwitwa abarabi byatumye isigwa mu kangaratete ko gushaka icyubahiro bizana amakimbirane. Erega wigeze gusoma amajambo, twigeze gusoma amajambo ari muri Matayo 23 aho bavuga ngo abantu bakunda ibyubahiro by'imbere no kugirwa ko ndagize bwakeye mbere bagahabwa intebe z'imbere mu birori. Ubwo hariho nk'umuntu aba ari umupasiteri muhuye ntumubwire ngo pasiteri ngira ngo abishoboye no kugufunga yagufunga cyangwa umutegetsi wo kwisi uramutse umuhamagaye mu izina ryiwe ntuvuga ati mutegetsi kanaka, ubwo ibara riba riguye. Bivuze ngo abantu bishakira icyubahiro aho kugihereza Imana ngo babone ko bavukana, kuko umuntu muvukana mushobora kuganira, mushobora no gukina. Ariko uyu munsi nta umuntu abaye umutegetsi byumvikane ko adagishaka no bavukana ko yogera gute boba bakiri ku mustari umwe. Kubw'ivyo rero byatumye isi igira ikibazo, kuko uyu munsi iri tegeko rituma nuvuga ngo kubera gusuzugurana uyu munsi sifite ikibazo, haba mu butegetsi, haba mu bavukana, haba mu muryango. Usigaye ubona abana batagiha agaciro bari guha abavyeyi babo. Ubwo nuvuga ngo isi yagwishije mu byo twokwita mu mibano cyangwa sociale. None bigatuma abantu batagira gute mu societe. Usigaye ubona abana banipfuza ko umuvyeyi wabo apfa, ntibamuha agaciro nubwo yabashaje, bari kumukuyakuya. Umugabo umwe yavuze ngo umugabo n'umugore abantu babiri barashobora kurera abana 8, ngo ariko abana 8 bashobora kurera abantu babiri babavyaye. Kuko jewe n'umudamu turashobora kurera abana dufite bagakura tukabigisha, ariko twebwe dushaje kubera cyacubahiro cyatitutse ntitwagihaye Imana. Niba twagihaye Imana tugishobora abavyeyi bacu, ntitugishobora no kugiha abadutwara haba mu ishengero canke mu gihugu. Uro byatumye imibano itituka, uburaya bwaragwiriye. Ibi ibaze nawe umusaza w'imyaka 80 ugasanga ariko arasambana n'umwana w'imyaka 20. Ubwo urumva hari cyubahiro kigihari. Ariko kera iyo umuntu yinjira mu modoka yarareba umuntu afise imvi akavuga tuyu angana na data, agahaguruka akicara. None niba tutubasha Imana ntitwubaha abatuganza, uyu mutama atagira n'ibirato uzohaguruka ngo yicare. Bivuze ngo societe yarononekaye, umuryango warononekaye, igihugu cyarononekaye. Noneho rero n'isi yose imaze kononekara muri rusange, Satani nibyo ashaka kugira ngo habe ibyo gutitura societe, maze urukundo rw'Imana ntiruboneke, n'icyubahiro cy'Imana ntikigaragare, n'icyubahiro cy'abadusumba. Kuko umuntu wese aturuta. Umuririmbyi yavuze ngo uramwubahe ngo niso, niyo aba ari umutama nawe umwubahe ngo nisokuru wawe. Ni nacyo gituma uyu munsi ubuta ndashobora gusanga umwana ngana n'uriya wiwanje nkasanga ariko arakora ibintu mwibarabara, noneho sincyubahuka kumuhana kuko na nyina kubera cyacubahiro cyatitutse aravuga ngo uramuhana waramuvyaye. Ariko kera umwana umusanze mwibarabara mwikosa cyangwa umuntu mwikosa waramuhana cyangwa kamuhanura. Bivuze rero ngo cyacubahiro cy'Imana cyaratakaye, amategeko y'Imana yaratakaye, bituma na societe igira ikibazo, ibihugu bigira ikibazo. Umuntu ararambirwa n'ubutegetsi buhari agafata imbunda ngo agiye kurasa inkonka karasa kubera ko atacyubaha umuganza. Noneho ariko Bibiliya ivuga ngo mwubaha ababaganza, ko atakuganza kutava he ku Mana. None se niba utubaha ukuganza uzubaha so, uzubaha Imana utabona. Naha rero urabona ko byose byononekaye mu gihugu, mu isi, mu muryango, byose no mu ishengero. Usigaye usanga pasiteri bamwifatara mu gahanga. Kera baramwubaha bakamenya ko yarambitswe ku biganza. Ni rero ingaruka urumva ko zageze ahantu hose. Abanyeshuri barakubita. Yego. Abanyeshuri barakubita umwigisha. Cyangwa ugasanga bariko baratebuza umwarimu. Ariko kera umwarimu atambutse mwarasheceka. Niba sobuko umukwa atambutse nyoko buko yaragira gute yaca ku ruhande. Ariko ubu usanga umenga nuvuga ngo byarataye umurongo kandi birushaho kuwuta gushika Kristo aje kongera gusubiza agateka abamwakiriye. Ubu ahubwo umuntu w'Imana abusuzuguritse ngo kubera ko yitonda kubaha ngo uyo nta kintu arimo. Nshobora gutekereza n'ikindi ku byo wavuze ku busobanuro wahaye iri tegeko. Bantu bambaye umwambaro w'idini, bambaye umwambaro wo kubaha Imana nyamara batubaha Imana. Ibitabo byinshi bigaragaza ko abantu bateje ishyano isi kurusha abapagani beruye. Kubera yuko
abana bazafatwa ku ngufu, tujya tunabyumva muva ngo pasiteri yafashe umwana bafashwe ku ngufu, tukumva nta nubwo bishoboka. Hari n'abakomeza cyangwa yamuteye inda gufata ako gateka k'uwo mwigisha wabo ntibabishyire hanze, ugasanga abantu barangiritse bafite n'ibikomere bitabasha gukira, batewe na ba bantu bambaye umwambaro w'idini, kwa ko twari tubazi ko ari beza, badukorera ibibi, biradukomeretsa cyane. Hari abantu benshi naganiriye, murumva rero yuko ibintu byatumye izina ry'Imana ritukwa kubera imibereho y'abatwaye ukuri, nyamara ntibase nako, ni byinshi cyane. Wavuga ibyo iby'ishyano ryatewe no kwicira itegeko ntabwo yabirangiza. Twigeze tuvuga iby'abantu bakunda ibyubahiro cyane, cya cyubahiro cy'Imana tukakiha, aho abigisha batakiyumvamo ko abo bari kwigisha ari abavandimwe. Njya mbona amadini yo mu Rwanda, ntaryo nshaka gutunga urutoki, ariko umwigisha waryo akorerwa protokole, atwazwa ibitabo ndetse na Bibiliya irimo kugira ngo bayishyire ku meza. Ubona hari abantu bari mu ngundi bamurindiye umutekano, hari n'abamusomera ntasome, isoma agiye gusoma akaba abandi bari musomera. Ibyo byose, icyo cyubahiro cyari gikwiriye Yesu muri iryo teraniro, cyahawe umuntu runaka. Ibyo byose ni ishyano ryavutse, bibuzemo kwera, bibuzemo kubaha Imana. Ahubwo bakanamubagira inkoko, yindi akayitekera, ibitoki akabitwara, noneho akumva ko ari hejuru y'abandi. Ibyo bigatuma rero icyo cyubahiro cyari guhabwa Imana, yacyatse Imana, yakigize, noneho agatoza n'abo bantu kumuha icyo cyubahiro. Turetse n'ibyo no mu muryango, niba n'abana bagomba kuguha icyubahiro, ariko nawe wakagombye kubereka ko ucishwa bugufi nko Yesu yacishwa bugufi, none bakakuzamura nawe ukabazamura, mwese mugashirana hejuru kubw'urukundo, buri wese agashira imbere mugenzi we. Noneho byari gutuma dutekereza rero ko twese turi munsi y'Imana, noneho tugatahura rero urukundo rw'Imana uko rwagutse, noneho nitwirebe ko tukareba ku Mana mushobora byose. Yego. Ndabashimiye kubw'ikiganiro cyiza tugiranye, cyerekana imico y'Imana tuyirebeye mu itegeko rya gatatu n'ubushake bw'Imana kuri twebwe, ndetse n'urugamba Satani yagabye kuri iryo tegeko. Imana ibaha umugisha. Amen. Ntabwo nzi niba hari ikindi kintu mushobora kongeraho dusoza, hanyuma mukongera mukadusengera tugapfundikira ikiganiro cyacu. Ntabyo nokongeraho, ariko nanjye ndabashimiye ko mwanyiyumviriye ko mu bandi mugatuma tuganira. Ntabwo novuga ngo nageze aho mwari mwifuza cyangwa hejuru ryari yifuza ko tugera kuri iri tegeko, ariko ndizera ko twumviriza ibyo tudashoboye kugera ko Imana izobidutahuza biciye ku byo twavuze. Rero reka tubashimire, hanyuma mu gusozera twongere twishyire imbere y'Imana. Reka tugukengurukire mubyeyi wacu, kunze ko dufata aka kanya tukayaga ku mategeko yawe, nubwo twavuze ku rya gatatu, ariko amategeko yose ni 10, uhereye ku rya mbere ugashikana ku ry'icumi yose yerekana ubutwari, ubushobozi bwawe. Ndakwinginze rero Data ngo duhe gutahura urukundo rwawe, ubushobozi n'ubutware bwawe, kugira ngo dushobore kurangamiza Karuvali. Ndakwinginze rero ngo duhe kwishyira mu biganza byawe, aba ari udushobozi, duhe umutima musha, maze turi muri wewe duhe gutahura urwo rukundo n'ubwo bushobozi n'ububasha n'ubuhanga bwawe, kugira ngo Data twipfuze noneho kuzokubona amaso mu yandi. Niyo shengesho nsabira ubutwumva, nanje na mwene Data twari kumwe twisengera mu izina rya Yesu. Amen.